Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu ikemjua wanono mshila wanono ho hanzahi rabbil alamin he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalike dimanche ya leo, dimanche ya kheri ikeza nyikumbi zivilingo Walaikum salam asia ikeze shughuli zivilingo aukanga joko siku wa jana wakama shughuli menji. Mwenyezi Mungu natujalia kazi zivilingo insha Allah. Yarijain lejo kana heri duniani yarihifadhi hasonsi pia kheri na baraka ijuma launi hata uka izo ndizo ranzao izo ndizo suheteo hekudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Dowomba uka haina mwana mkomo ujundo hunumanga nana ujundo mala notipia ikengwa wanono mwanza rabbal alamin. Wa alaikum salam ma soeur mama Nadia. Watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu najeleka mshilo wanono nganyo wanono. Wa alaikum salam Hadija Bakar mama chérie. Rani Rezefami Rowana ho hanzahi rabbal alamin. Haukaya si wanadamu la plupart wawenji wakaujini katomaya haugwa jini kautomaya ya unono nangwa wawade wenji na wenji wakana proje na Mwenyezi Mungu jabari kaja wahansi hautimize proje zao wenji na wenji wakana fikra. Wa alaikum salam mama Naim. Wa alaikum salam Hasanati Bakri. Ikao izo mwanadamu yanzao tidizo Mungu yanzao izo nongo za kabidi sonti pia hani mlake vigila rudujwa ya ukaya kavana kanza houwananeze mbizinu garuanao ilizi change hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Shaka zinau change hasibabu ya mimiturambu jesuki gabo wenji na wenji. Wa alaikum salam mama Yasin Maliza Hassan. Wenji na wenji walohunu manga wenji na wenji wazewa hatu wajumba hatu nana manotable shiwe na jana rajuhanza ke konyo nzima ruwane ne zembi zinu ilizi change. Merci beaucoup Asumani. Ilizi change wenji gwamba botula hurengilo gwamanda zinu ngwano nizo nabo mafundi wadaza. Wa alaikum salam mzo hangu Ibrahim Militera manotable wadaza gamju ya ukaya haini mwanadamu ngedhamana ni nafsa moya hai na nasi rambarlu shelezizana umbaye. Wa alaikum salam umbaye. Watukufu karnaula tsahauri ndi rengi wakati mwinja ukaya leo dimanche usiku wa uvumzi. Wa alaikum salam Yusufu Muhammad shagasi na zinji za ufanya usiku wa leo ngarudu haraka. Wa alaikum salam Alicia gasi na message mbili très touchant zilo très important. Message mbili zilo très important. Ikao ngebidur ke ma vigile enrichie. Wa alaikum salam swali sarna. Nimdo TikTok ngamjoka ngabwe makalbosh. Vous pouvez tapoter et partager. Nimdo Facebook ngamjoka ngabwe e makalbosh ikao o kwanza waishie ezembi zambwa na sikarso hamba upasheo shangarambao ili zichange. Watukufu ngasina sujet mbili. Ikao ya sujet nzima mwanamsho hatu ya souffre Maroku pendant longtemps. Mwenyezi Mungu ajala honga msafara ya waswili Espagne. Ye mrumme mwanyanya mrumme he mwanyanya ikao wouka pari. Hende ya mrenge Espagne badala waide mwanyanya he mrumshahaye hende ya mbitikafa honziani. Ikawa mwanamshewoi hawanane roho ya hai ili
yatimenye ndola yahe mwananya yatimenye ndola yahe ye mhuahe nabwe mhuahe gena mrume phantom abasari zamba wa alaikum salam Mariamu Ali Madi abasari mwanamshi haroha yemane mwanamshi yakaunabie mesajini ya behinga do ukaya mwanashe wa hee haundu inscription haja banda haundu inscription haja guono ye danger na bwe mwanashe wa hee mwanamshi hanza yasome hau yabaki o hamjomba hahe ola mwanyanya ha exige ya jiaba ko hahe bade mrume hamwambia renge mwananyu hora ili sidera mfaini ya ye prise en charge sidera mtaishia ye likoli hunu na rimrenge yaje yabako dauni hunu ola banda haroha ola yabira maroku haunu ya ukaya ketsubide mwanyanya yabaki hula be mrume nge kalbosh emrume nge violeur emrume nge mwanadamu wapeu na ikajaka hanza ya manise mwanyanya ni mruma hai ngajo mwambia nizo ikao ye mjomba wei hafanye mwanamsho hatu ikao habiru alaikum salam la republique hafanye mwanamsho hatu ikao weide mrumsha wahema weide mwanyanya mrumsha hamfanya itwendwa ihonis harma loteli garjao harma hadisi Mwenyezi Mungu narpone sharisha wanadamu wapeu wa alaikum salam Muhammadi salwa. Deuxième sujet, oimbaba ikao halola mwanamshe mrwa mararu ikaraba mrwa mararu ye jeune haza wana waidi daye naye harengo wana nashwahe wararu wanaume waili na mwanamme mzima ujahunu manga owaili ye mwanamshe katide naye hunu Marseille ye mwanamshe nguye Chilion wombaba de mrenga mjomba hai e wanaume waili ngwansho hunu Marseille shaye mzima katuye sho hamjomba yo yeshi hamjomba de mhu abasali zamba o harengi ya mjomba hahe ye mrumshe ele kalima enda mbionilo mjomba halola jeune mjomba ngu waposho benda harengi moto jeune mwanamshe jeune abasali zamba o hajua ne mrumshe wa mjomba hahe subhanallah hajuha nemrumshe wa mjomba hai na hola hakatina kirtase shababi woi yeka mjomba hawarenge hajisakrifie haviza na maliza hai hawadeplase ujahunu manga subhanallah garjo ujarongoze shababi woi hauke shababi woi yo ujikaza homa bangweni ne mabani hai yo ya TikTok hadojikaza kaye jao karnaumba nafasi haukai anenda mrunjema wa alaikum salam monando uondu mria mrendao nai shie urendo mrunai uondu mria mona ukaya lobawa subhanallah garjo wone so sikitif haukaya deja wa mji wahe ngwajuao ye fami ngwajuao ukaya mjomba hadungoda honi ye mwana mshwahe hakanti imwana mshwahe hakanti watukufu ikao rahare jajarmaze sujet wenji wajoji na mbwazi so je m'en bats les couilles. Ça depuis très longtemps que je suis venu en France, j'ai jamais caché et parté à hang jelikao mitsilonjia hautikao chaga mwambenya ukaya rahare jajarmaze sujet ikao des Arhansivan mimi kiki de la République wanadamonti pia zijuao wanu pia ngwajuao kami kiki de la République mimi orange depuis très longtemps depuis que j'ai ouvert mes yeux mi orange mi tilodia jilikabona ja faransa j'étais mpe akro haruma politique tikawa na wanadamu wa daula haki odobi tijatsoni ya ukaya zenongo gazendo nai wa upande wa ye gouvernement Comore na kiki de la République ngarme gouvernement même si ye gouvernement une musbuti zamba de yanibe hamanga au kaya kiki de yanibe ha Faransa. Moi je suis pas hypocrite
haini mwanadamu yaredwa njema utso uzijua na naambie kaziji habahiza wenji na wenji harma miji hatu mumshukuri amemuhimidia miuzamba yedani bihamanga nous umanza mumrespecte parce que le président est parti orange mimi orange yo udeziwa yo atakewa politicien yo jwa udeziwa hatakewa mitsido njia Buhari shangare ndaumba haruma voti election haruma voti na eka ngwendo yekaye yengwendo gamjufanye siasa haukaye mwanadamu wa upande wa ukaya kiki hawa wangu zi gouvernement za Comoros pia uma criminel ukwado lisikinia jelika sisi ritsambila nendabo sonti pia haini mrunjio harma politique gondo ya hunde intérêt personnel garambula nao o walo Komoro walo harmo wana hazi wa ubaze hanyo ni wavuku kabati mrulo Komoro usikinyonti hani mrugwanzo faida nafsia hani mrugwanzo lesukula hai ya boska hamba ukaya abasa ekaki de la République gamjoka ya yodeziwa mitidonjia mtidonjia mama politiki sibaka maze sujet za hangu wala kabati namna njoka urantize sujet za hangu kabati namna njoka urantize sujet za hangu sheika rende ndizo kikigodo harmaze election gamjoka banu hawonesa zenjema za hai haukanga amini ukaya winji gwa jomvumbwa hawi c'est normal il est politicien winji gwa jomni ka ukrimu c'est normal hakarma gouvernement shanana zenjema za henga jo uzamba haukaya wenji na wenji hawarende njema hawabahiza je suis le seul cas mi uzamba en public haukaya haini mwanadamu yarendo njema yo huimidia yo shukuria miminga mina mbaba mfaransa et anzaya mbaba hunge mfaransa il m'a jamais rien fait kaja paro nifanya tambarongo kena utsonga leo kaka ni shukuri au kaka ni himidia ba hiye kango do harmaze élection présidentielle je suis là pour lui mimana wa orange je veux combattre le combat hata ya kirais wenjigwa ba uno azali kana ushindwa no yo utso ushindwa Mungu yo utso ushindwa Mwenyezi Mungu ya rumba shashumbe sho ushindwa wenji wakana mvuu wenji wakana makadara wenji wakaujika za ngwaondahu ngwa unsini ho harmali kafu yabonye wanadamu mamba ukaya kamtsonda ma election da azalingu jorenga enga mjoka ngujoka namu hata usiku Mwenyezi Mungu namwatina mu hakamduka dombia mwanadamu yafe enga mjoya ukaya yesiril asrar Mwenyezi Mungu yihati Allahu alam kartsujua yabonye sikomwambia ni ukaya yekandizo gwendo harmaza election reka azalingu jokenda fanye gwanzima yekaka naka ufanya gwanzima je suis kiki de la République et je suis orange et je vais lutter et je vais parler pour lui parce que ngamje ukaya malideri winji wa mijini hanyu wakayabu warumu hawakauruma gar aminoka kiki hafanye za miji hanyu haukaya miji ya Komorotsi pia kabati shababi ya Tsubiramanga la plupart yao haina mji kiki hafanya mbanongo wenji gwa jobawi la criminelle c'est à votre part les criminels mais de ma part il n'est pas criminel ma politique soit Komorotsi pia ma criminel et ma politique soit Komorotsi pia ma hypocrite et ma politique soit Komorotsi pia hanza ujihubia yabo wonsi pia kabati babi remo mjini hanyu remo mjini hatu rewa hao rewa hangu wonsi pia ngwa de même bateau garambula nao quand je suis venu là, je parle parce que je connais mon CV. Quand je suis là, je parle à chaque fois parce que Gamjukaya tirahara saf. Yemrahara safing. De monadam utsom chaf. De utsom levi. De utsom vurabange. De utsom iti. De atsona suifambi. Ils ont gam amini ukaya. Depuis au Comores jusqu'en France, aucune personne y'a just mutiambe erroriza hangu na uchafu hangu parce que je suis un homme. À la fin de moi bien ya ukangel jormaze message ya ukaya yeka ye président he orange go dormaze élection garjom souteni hata na ngujo rais wangojo be shawe na rev oui ngujo rais ngujo ka président haukaya mimwana wa maskini nzaza tulamuye maskini e yani be hamangano ndaye njema kaziolo nana yo utso ukubali njema wa Mwenyezi Mungu kamono yingu
nana ze erorizawe izo karja ziharaya shanjema kazi wolo hani behemanga matura mugaja joshi dani behemanga je suis avec lui wala sabila nenda bonyoti pia hani mrajwanza tufanya marugo hamandiyo wale kumusa mfafalova wenji na wenji wa bila modarini wenji wa hafa Mwenyezi Mungu jujala kongo ombeboni wenji wavuka Mwenyezi Mungu ajalika wavuka wa maisha bora shakabati mrajo propose wa msafara ya tipashi sabila nendabo yemijanyo nyoti pia wenji wa hanyu mja hunumanga wakati makana zenzi mja hunumanga wakati kao malidero hanyu wakana ze post leo heni haja na himidi ya shukurie kaka mtu shukuria minga mjo shukuria haukaya mruku bali njema haimidi ya njema mikiki lekanga mumremao lekaka mtu mrema sha Mwenyezi Mungu hamnika roho njema na ubinadamu ikao wenji kwa jamba ndazi haukaya mredi hama vampiri yekamru giongo mru kanzambeze njema za c'est pas moi je dis toujours les bonnes choses aux gens watukufu ngadama ze sujet za hatu haukaya je suis pas azaliste je suis kiki de la République à 100%. Et quand Gwendo Harmaze voti, on va être ensemble. Je suis là depuis très longtemps. J'ai jamais parlé et j'ai jamais dit Mitsidom dit à nous me défendre. Oui, l'oncle Ali. Mitsidom dit à nous me défendre. Mitsidom dit à nous me longoa. Comme n'a pas ngozanda bon nuit chia de messages angoupia. Nous chia de messages angouzo c'est pire Mitsidom vumbua ba. Chez quand Gwendo Harmaze élection. Garjo kabwadzima da Sinae hata ya arashe shehiri hata ya kirais wenji gamjamba zalino Mwenyezi Mungu do kusudio mru nana Mwenyezi Mungu do mru garjo kanda inga mindae hauke mwanadamu woi harmaze voti garjo nesa e parcourir hae nezenjema za hae nano wakati ya kodwani kabati jweve ya kautabia kabati majweve ya kausufre heni ya henda haka usahilishia haukaya yeye kajakana mwankutu shabasa harmwezi inu gamjwamba yeye haka krimineli hawa wangu vous pouvez dire ça nyonti pesho mwanadamu ikao waroho njema wani njema botura shada wahureda njema sidami wa michi harende wenji njema ekakwa tuzaba minga mzambo nana mijimi njarmwe mbajini nana mahame nana washili nana harmwe bambao hawarede njema winji gamjoba ye mato shamika juba ye mato mubuwe mato tambiri realite ne verite chapeau monsieur kiki de la République wajoka utabia na watabi nasika gardo harma siasa rinja harma siasa wajoka unjia ngarjo unjia wajukamba garjuhamba haukaya haini mrungu komeyo bahano bahai litsambila nengabo ya ukaya sisi wa Komori haini mrungu fikirie nsila litsambila nengabo haini mrungu anzole poshola hai remijia hanyu remijia hatu remara iya haini mrungu komeyo bahano ya jwa ya kuwe garambula nao wanadamu wakanzensi wali swali wotaki waudwangu wakanzensi Mwenyezi Mungu hawatamani waula wakawati shani mlo yabo mtijemla biandrabo wakomori ngala harmwe sujezini be mumu skanzar mabenya ukaya bientôt ngarjonja mbaba mwe politique ribaki hosomo lideru hak lonesi ya ukaya emwanzamvu Mwenyezi Mungu waeche ejabari Mwenyezi Mungu waeche azalisi de ulona zemvu harmwe ya Komori yolona zemvu Mwenyezi Mungu ni mana azali alona mvu dabu ya elewa ya ukaya ngina taifabi imana Mwenyezi Mungu anikara isimwi dabu sisi rilo wa isi maranya yabo mimi ho hujanjena be ukaya gam amini ya ukaya kiki il va combattre avec azali pasonga amine mwanadamu wala karinjar masia sangarjo wone sa zenjema za mwanadamu woi jelikani makalboshi gamjo vumbwa zembizae c'est comme ça watukufu ngarunda harma ze sujet za hatu gajama ze sujet za hatu chatso kamwambia nyaukaya kanja kalma politiki hadeziwa hani kwa jao oui wo politicien shaba hangarndo haruma élection on va parler tout inshallah watukufu wa jamalif ganjo haruma ze sujet za hatu chasse qui est pur gojohunga wangu wapu haruma miji wadwanti no maje mimi yanti yangu gamu yanzo litabila nenrabo jelikani mlo hunu faransa nyoti peya yekamuka Komori hani mlo karma misère ya jo propose wa posto hajo heda jelikani mlo hunu faransa nyoti pia heni ya jo kaka Komori ha propose wa mbahazi hajo heda fanye oui Jack Jamfar litabila nenrabo garambula nao litabila nenrabo
Siasa ya komori mndu ngufanyoni ya hundu mba hindu yale. Nemla jimilikisha dene fami. Azali ngu jimilikisha dene fami. Ema ministru kwa jimilikisha dene fami. Kwa tu milikisha maranya. Kwa tu sikiniansi. Izora juhanza yensi besawe. Rundu wanadamu wa roho njema. Engwa onda où actuellement? Ils sont où actuellement? On est devenus comme des vampires. On veut manger. Comme ça. Watukufu ngador maze suje za hatu. Beyot kwanza ronsoukaya ekari dubu harme politiki harmaze élection o wajoka unjiana ikarna wabanafasi. Chacun a ses idées. Au kaba nongo jeshi ha weyugutsungu wanilia kiki mikiki. Yediani behahunu. Jelika wenjuhanya nga juhanza hunde banamna e walo komona mga juhanza azalia hunde banamna ya mbehe ni hunu kabata jamba na bubagara mbula nao. Hani mbugonza tawar mkutuila ya tawar mtiape uila e kala mtiape uduana damu duwa ijere unaye ya wole okatsi jahai oui mbia juanze da fobarin wana komano tipani mbia juanze wabahisi warma avion wabe wahunu watu na visa ya bo watu kubalize njema singa juhambaze njema zaha watu kufunga njema ze suje zatu désolé katsa usamaha Quand on a ce sujet, ça, toi, désolé, parce que il a obligé de me faire un message, un petit tour. Quand on a ce sujet, il y a beau frère fantôme. S'il vous plaît, tapotez. S'il vous plaît, mets le cœur. Quand on a ce sujet, il y a beau père fantôme. Watukuf. Watukuf, on a ce manam shohat wikao, habili Maroc. Hakamarok mezi na ma mzaza hao mwenye humza yange komor yoka volovolo haukaya banundu jwa ukana wanamanga baike hukaza mzaza ho duka shara ili harenga haani haparisa shoba hashaukadono wanyanya volovolo ya huzo na tomati badile dukane magazo jomwetu zomjini ijomkinisha ya kikakanti baada haparisa ula uzovu ya ilahazi ikau ya kauhulisa ya kauhunusa jelikaga sinazaza hatu walo volovolo walo shido shambwani walo na wanaha uhunumanga wajoshida wa wahensi wawalise na wazazatu tujuru gwanda volovolo haukanga aminokaya shilade sharilela shilade shasongara jama manga demba ulimaji ya huwa zaza hatu no uchuzo huwa zaza hatu. C'est ça. Mzaza hao ngena muenge komor. Hata pala na ngena manaha mhu ulohunu Faransa ulopali. Hata pala hata ili yavehe manaha manamshe yemzima uongena 27 ans yambehe Maroko. Hende walekum sam ben Saidi. Hawasuli Maroc, henda baki hula hashedi hafanya ngoza 6 mois 7 mois e mwanam shohat hahundo shwabaha hanjia Espagne. Ye mwanyanya yani de mrumme wa hema nyanya. Yani de beau-frère. Habala le gari la hende Espagne yende ya renge ye mrumshe wa hema ye mwanyanya hemrumshae. Ne beau-frère wode yalo la ye mwanamshe ye mhu ikawa ukansipari. Eza jirihindu watukufu mnyezi munalponyeshara. Hende Espany, hende harenge manamsho hatuola. Bada hamrenge haumbali ya waje direkti, hambeha harmalo telinisi. Imanamshe timrujuo mbarugo watukufu. Watimrujuo manga. Wamri ya konzaniho ya kautabiha. Hau ya kausufre. Hende hamrege Espanya abo manamshe kana ujwa ebanuru wasulipari ye hunundahu yinga mjokaya womru mjeni hambalia hende Espanya hende nisi baada ya hamrege Espanya na ola de mwanyanya hemru mshahai baada hambalia wenda Espanya wenda nisi bala ye mwanza shunga hende ha reserve l'hôtel subhanallah ha préparé ze plan hende ha reserve l'hôtel wasi haziale gare mwanamshe kwa mbubala wasawa wasuli hula Paris harenge mwanamshe wanja hula loteli mwanamshe katujomba habari wamruloka wakibu shebana kauramba ka loteli wakati wanja harumwe shambro
hamwambia bofrere wahe yemunu garde kelfanya hana arbaki mbabili vumwe bango jokayo msafara wani si hata Paris loin vanununga sinisi yaboga mduna tsahimbandu njini mnahule mbahengu ola bofrere haroha endatsa wanazinru wale wanashahula dada na shahula wa kirandevu subhanallah da wala na shahula ku prepare kanga wana mnamo to gwanzo jeusi huwe subhanallah nida prepare hahulu wana ani wanazinru wajalangwa lao ulaha mwambie mwanamshoka ya banda ani hulemewa njio mshanani uyele mjio la karwa sulamba jua ndi waile utikana tasusi ula mwanamshoka njio mshanani hayele nguyelo ula bofureri wa hahe wa mnyezi mga jo ujailia ya paroni aibo hanjio mshanani na wale mwanamshego mshanani nguyelo hanjio mshanani hanjio ula mwanamshola haba ya pas le choix gamina besoin ya hao je suis déjà excité gamina besoin ula mwanamsha bazi zabandu fanyo de no bano bano mjokode mwenye mdu mshahangusha gasi soa ili hunu erangu gihanza déjà gamina besoin qui obligatoire unikubali zo minanzao le mwanamsha bano sina ujua de mwenye wedo alole mwangu bano c'est obligé ngala mwanamsha ule tunu ikawenji kwa juanza wa mlaumu ya haka kubala rende na mleta sinema zangu kwa mbiaoni na mleta se sinema haka kubala rende iso dizo mjohamba kaka kubala rende mwanamsha ulo traumatize ya dunga bahari ya wasuli Espanye ya jarengo haruma gari ya beho haruma shambro ikaw yeti ujo hunu manga yenda ya traumatize wa mshanani ya yelao yemanyanya yemrume wa yemanyanya ya buomlangu ya njao mshanani yaomba ngi obligatoire lifanye mwanamsha mwelezeni za umweleza yabo hamtraumatize ya makalima hamwambia ukanga mjo hutoa down ekahu haraya hauhuambie manyanyo hizo njo ufanya gnotso mtu waninyo wa ilo hangu mwelezanyu haukamide namnika makirtas mide umliso mide umnuso ola mwanamsha hatraumatizeha kaja shida mria mtubi ya mshanani ya buo mlango ya njo mshanani kaja joshida ya zie ya keka shidi ya mfanya c'est vrai ye kama namshi habaye mabaja eka habaye mabaja kaba namdushindo habua sheka hamtraumatize moralement ham désactiver l'esprit hama kalima na ila situation kwa ya yesho mshanani ola mwanamche kaja kana hata shwa ika oblige ya jihunre ola hamfanya zu ya kahanza ola hamfanya zu ya kahanza ikao hardi hamavertisi habai hondo wa nshido hangu subhanallah yekawambie mwanyanyuho je n'ai rien à foutre gojoro honda ni dawene mwanyanyuho mwende zanyu hauwewe notsojwa ni pale polisi jai hurenge wenji wa jomba ukaya non et mwanamshe ikabidia haraye oui ça c'est pas à ce point et kabala haka hawahi hajafanya une semaine à 2 semaines rijomba ukaya non hajujua ya mbegu jidailio sha ulo traumatize haruma loteli wayeche tunu homshanani hafanya hizo ya kaanza halala naye hamtambaria hamfanya uchafu hamwambie kama mwambie mwanyanyuho ngojuru hada wena wendeza na wewe nganju pule polisi watukofu na mresante mrambue tabu za mwanamshi yalo traumatisé ya dunga bahari Maroc ya wasuli Espagne même pas le 2e jour rarambo ukaya haparisa sukos na tambu hobarini ya wasuli Espagne eruho ya hitso tranquille ya luna besoin wasuli mwanyanya ye fami ye mrume wa mwanyanya yenda ya mrenga ya mreda zio ya mtsimbiambi ya mfanya uchafu eske hajoshida ya haraye na mnaje kaja joshida ya haraya Latif banda zinazifanyishiha habaye hanywa getre faible katujua fanyeje na ide mrumahe mwanyanya hamfanya hizo ikaudia una maswila wadunga na wawasuli pari hamsafara mziro wa gari ola mwanamme hamwambia ukaya wodo wono ukaya ngojobuwe hanywa wambe sheka wamba kamjujani hupulie polisi yeka wamba ngojo dugana dona emwede zanyu ola mwanamshi habaki nge traumatize shangwambo kanda vala basi katsuhansi ya ukaya vale mwanadamu ola ngojo hanza ya dom poursuivre au yanza ya dore matsena
ule mwanamshi habaki hula nesresila gedene manyanya ngufanyeza daho nguhoso ngutloshifo ngufanyeza daho ngujimotive ile manyanya tijo rambu andongo she manyanya ngwabukaya inde stresi ya hebato ndo ulemevu wa hobarini na balaula ulemevu wa hobarini ula hasa hauransi bavuni gena ula ulemevu wa hemanyanya mrumai manyanya ya kaumrendazo. Watukufu mwanamshola hajahamira ika oblige yambie ula mwanamme ya ukaya antuka ziregli zangu kasuja ika oblige wafanyani za ufanya undi watoa hemanyanya jachwa banda undi watoa ula mwanamme hakahanza yadze yado fanya batani hamwambia ya ukaya aba santi na kahuvata nafasi ntuhanza ni manise mwana madena dawe nae ntuhanza yamba tsemenye couple hunirende ndungo ikao natsuka hanza hunifanya ndungo ikao j'étais pas content ijati dubu harumaze tambu zino haukaya hunijakule ton aniti tsami tombe enceinte na deripua laisse-moi tranquille hauna biendwe unune dezango ye mwanamshi haharaya kaja kubali abulie mjomba ola haukaye mjomba ola katumba nafasi heno wakatenda ihwenda ya bande hau ya tongo yeshela kusuanze mwanamshi ola lalede nae mwanamshi amambia ntina uparo juhubulia walanga miradhi karo juko para polisi wipare haukaye shonria onsuhanza yangba tija hunu manganyu meni tija tutsabaza daone mwanama hau tutongo timenyele anendola je peux pas faire ça, arrêtez. Watukofu mwanamshi ola habaki bala juma utetsemwa juma uhunra adhabu ya mwanamme nuhusi ya mabopfreri nuhusi yode mana njuma bya ni bwana shohangu ganino ndo mahanyu molaho omalahoni shana mdu watunda bwana ma onro mahanyu warende hama fantomu gwanzo wale owana wakabu gwanzo wale owanyanyao wa eberge wa omalahoni nana onro shohu wanyanyao jelikaga bo mwanamshe wo hajuhane ne mrumahe manyanya yongazi jwa hunu Marseille wo hatso juhane mrumme wa he manyanya ne manyanya dia mrega komoli yamfanya inscription hata wasuli hunu hajuhane mrumahe manyanya ya bondi izo katina ante shahalolo ne mrumme wa he manyanya na wode manyanya wa mbebe mzima ya zawa na mrumme hamlola yo hadisi kauti yamba banu ça fait longtemps ya bodo mabeni ya ukana mdotu ndo mahanyu mafantom haukaya mrugwa mugena mrume na balange na shetan mrume ngawe na mbwiwi désolé ngawe na mbwiwi huwa la sexy hondani ha hongio yabo yo ya hao haina position ujuka uyanza ngojojwa ube haina position ujuka uyanza ngojojwa ureme pourquoi mangalo hundwa jina ezabani mrumru ya lonele florela hai ulo surukaya le florela hao haina masihunge ljogu ubulia haina masungo la luda wenilo pourquoi mangali yao owanaikao hao wanawasheka wa héberge wa mwanzo mwatsimbiembi pourquoi mloma ba à ce point na mwede madrage bema kalibika singa omonziani na mwede madrage bema emasusuga omonziani na omasusu wa jeni kabila zindwa jina ngwa huzao 20 € na 30 €. Namreme sexy modèle sur le téléphone, sexy modèle Marseille. Gamjo Hundaka c'est des belles femmes, des Anglaises, hein, des Tunisiennes, hein, des Sénégalaises, hein, des Algériennes. Wa piango harma city komba sexy modèle. Monjia ya Gamjo wa Paris. Zenmeroza hauza affiche yabo. Ndoa para mwendi maduare ngawa umresu wana shohatu huwa traumatize na uamenya zesprit. Ndo hukana shonga vanyunyi mlihitima. Parce que upande ya uparla hii mwanadamu mwenshaka mlongozo en general. Ni wanadamu wanaume ukado unji wa hanyu. Nyide mkouni ile majoma mbale kui. Kama na ushida mnifanya hata mnambarongo. Shana mdori stehi. Il a dignité de personnalité ya humana uni hanyu. S'il vous plaît, wanda hukana baraka. Nyezi munarpwene shari. Haini mrugena mbwiwi. Ohahe. Betula wa uchafushanga mambo. Hani mrugena mbwiwi, huwala mbwiwi, wahaho, ohaho, la. Kowo wahaho nga on a liberté totale. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux le faire, ya latif. Subhanallah. Shagam tsongo dunga. Gabo manamshe.
Si par ufanye video c'est en 2020 ya mwanamshe ikao hakapre ya jitoho balkon ya jiwo yafe hasibabu de mlume wa hema nyanya ya tsoguhenda yo msasanya na hanza ya muwe na hanza mderange na hanza ya mkomeye ika oblige mitiram ni pare mjomba na badi mwanamshe anabia tsamba arrête si t'as pas arrêté tu vas comprendre n'importe quoi wede mgode mwanyanya hemrumsha baada mrumsha hukana uamini emrumsha hukana uzirenga yeke hambi mrumsha kujoto mwanyanya hobonze izo dizo mazoya banywa na wasi na mdojo ukaya mrumme fantomo mruka mwansidahoni mrumme kalbika somruka mwansidahoni mrumme ulo demo mruka mwansidahoni mrumme de mwanza maste do ujone mwana ya eberzo hodahoni yaoneka we mwana hai hawe mwanyanya hemrumsha hai subhanallah nyezi munaponesha rishanyo Vanye kamsina tamba hikma yemrumsha de manyanya hemrumsha de manyanya wa hemrumsha ikao hatraumatize haka Maroko hala wa Maroko hende Espagne hula wawde wa mrenga hubala legal hode traumatize hulala naye subisse harma l'hôtel na wudum sadu wakati atuka hoja deuxième journée wa sur Espagne kujona ya ukabo deja hode yuhamba viol finalement huja gulungu mabia ya hubudi tena hodahoni ula mwanamsho hatu baada ya mwanyanya hemrumma oui Ali Taoufiki président du festival de Comores respect mzee ce qui est pire c'est quoi ula mwanamsho ula baada hende hapuwa ila grossesse merci beaucoup mkazi jusqu'à la mort baada hende hapuwa ila grossesse ikao hamitiwa ne mwanyanya hemrumma hemwanyanya ha force ha mvu ha traumatisation ya comme traumatisé au l'hôtel subhanallah hanza ili yanze ya lale na yanze ya fanye wake continuité yanze ya dumrenga subhanallah regardez les femmes qui viennent de commenter Karim Zadi waka hanza ya Rabbi subhanallah nizimuna neki khatima njima. Il y a des femmes qui disent qu'ils ont une femme qui était traumatisée qui vient d'arriver en Espagne le deuxième jour. Le mari de sa sœur. Elle l'a ramené jusqu'à l'hôtel. Une femme qui connaît personne. Une femme qui connaît pas en France. Qui vient d'arriver. Mfanya complet mbali ya yamba mbali wende pari ya saba mbali dans l'hôtel. Si je dis ça je répète ça parce qu'il y a une femme qui a dit que mzade waka ujibiwa subhanallah eba nugam fikiruka ya yonji yanga ikuwa bala mruto jibiwa gawana shewe njo fanya rapport de non ma hata watu bakiwa kama photo wanisoka je suis pas content je le fais mais je suis pas content je fais mais je suis pas d'accord gawana shewe njo ujua yo ujua unji ya na ulawa na wao kwa ka content kwa ka fier. N'importe quoi, vous êtes comment là, à vrai dire? Vous êtes comment? Eh ben nous menons pas bien ça t'en pas qu'au oui, il y a des Espagne, elle vient d'arriver en Espagne, elle a passé par la Méditerranée. Elle a passé par la Méditerranée. Elle a ramené en Espagne jusqu'à Mbakumbano d'Apad. Mbano d'Arma l'hôtel. Et là, vous allez qu'à jouer au 4e jour, faut qu'on ait joué à l'hôtel. Yébana l'a dit sur ça en bas, il va nous aller. Finalement, je suis en train de je me sens en nuit, je suis comment je vais aller prendre une douche? Et moi, je me sens en nuit. Une femme qui est traumatisée. Je me sens en nuit, je me sens en nuit. Et pas ni je je me fais commenter le Zakubina dans mon cinéma. N'importe quoi. Nous allons le traumatiser. L'esprit qui vient d'arriver, elle est fatiguée. Est-ce que c'est normal? Je dois me faire un et quand on joue à une moto, on joue à Jibiwa, on joue à tout l'autre au Jibiwa. On a on joue à faire un rapport dans un wikao, quoi tu comptes avec le Roma. What's all là, wadoaza, et ma plafond, hein, combien de plaques, hein, y a quoi? Y a l'oise, et Zaya Naudo, Ranira de Naouezamajibo, parce qu'elle n'est pas d'accord de faire ça. Subhanallah. Et ce qui est pire, c'est quoi? Narejei. Ola mwanam shohat habaki hule mwanamme banda i premier rapport ya ifanya dena hula nisi ola mwanam shika jona zeregle hende handu walange mzuru hambi mwanamme hajwa biando
Hajwambiando. Yende ipula. Habie mwaname yaukaya, t'as pas droit de me toucher ou de me parler. Quoi que ce soit. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Te le mari de ma sœur. Arrêtez. Ola mwaname hakaulungia. Ola mwaname chez Afanshangle. Ika obligatoire ya lauda honi endezai. Ika obligatoire ya lauda honi endezai. Watsina e manyanya hojua pourquoi. Haukaya harengwa ni mjomba hai. Hapara mjomba hai haukaya njohanza njeni bakiho. Haukaya hunu nti konta nti heureuse. Kaja avoué ila hadisi parce que katwanza manise ye manyanya ni mruma hai. Ola mwanamshe hende ikawa ye mwanashe wao wa âge de 22 ans hatlini wa visa. Ye mana ya kaujaja nabi hadisi hindu. Banda wayi mru ikawa yanzu ya protege ye couple ya he manyanya iti menye. Haroha hende zahe haundu argument hende habako hamjomba hai. Esha kautsonga ya paretura muhingri. Luka ye mwanashe wao hatlini visa. Wanudu wamfanya ye hébergement ye mwaname kalboshuoi. Badala hatuna visa. Ola bada haroha habia mjomba ukaya narifanye weyo hija jabaki undahoni. Haukaya yeye ngurambuo la vampire la hemru mewa hemanyanya. Bahiwa labo ya haja hajilio hamjomba. Ola mwaname ola hatrafijwa mbie mrumsha. No. Si de rafanye prise en charge. Rafaze ngozoti pa na jabaki udaoni hunu. Hatrafijwa ola mwaname ngwanzo ola mna mwanamshe. Wa 22 ya hundre visa ya haja. Yende ya bakidena ya subhanallah. Wiko kumweza baraka mama chérie, longue vie à toi. Hata fijo la mwaname kalboshi violweri. Hata mbanda la ngwanzo hariwola ya janyumeni yende ya baki hula. Ika oblige woyi. Ya nabi yen lance message. Ile mwaname arenti wa insister. Baiki hadisi ye mrumshahe ngujuelewa. Paske mrumshahe ngujuelewa baandaramba hakana mwanyanya wei haka Maroko. Na wei gabu manashe wa yatunwe visa. Yabwe mrumshahe ngujuelewa. Kaya ngena mrumme nuhusi, mrumme kisirani, mrumme shetwani. Yabwe ngujuelewa. Haukaya ha insiste hata fijwa bangi obligatoire ya jalo baki hundahoni. N'importe quoi, t'as pas honte? Tu veux manger la petite encore? Tu manges ce qui t'appartient. C'est ta femme. Son gâteau t'appartient. Son truc, il est à toi. T'as mangé sa petite sœur. En pleine de crise, en pleine de stress, en pleine de problèmes. Yam safar. Finalement, Gonzo insiste, yam titiaje. Yapa mrungelo kem titi haja wongwanzo tena jeule tena. Nyesi munarpone shari. Vanwana demu. Vanusinu hitima dizo mazina kumari hoja hono. Huranke yem wade ule mrumshaha. Wade huranke yem manashe Espanye. Wade umpialoteli wade umangamiza. Finalement huja gwazo yem titi ya satune visa sawa sudi. Hutaficho gwazo jabaki. Pu izo wa vumania hindu. Ulele da hukamili. Bodlinga njoru bloke bo cinéma. Subhanallah. Nyezi munarpone shari. Gwanzo uleleda. Wanyinyi ani a vrai dire. Eze fikira ani izi ankiliza nyugamuloke mjomba ya dhumani ya hini. Gwanzo ya tlafijo no. Uoside la mfanye prise en charge. Mede na regazi do manazahi abona jaba kidenasi. Nyezi munarpone shari shao. Nyezi munarpone shari shao na da Muhammad wano. Qu'elle a insisté, elle veut manger la troisième. Ça c'est quoi ça? Soyez vigilante avec vos maris kalbosh. Haukaganina wanwaume. Gwambo wesheri wangu. Ngunanzo. Katsuona. Katsuishia. C'est mon mari. Je suis fou de lui. Je l'aime. Elle-même. Alors qu'elle fait le tour de la France pour chercher que des niquets. Elle fait le tour de la France pour chercher que des niquets.
de coucher avec les femmes innocentes, de profiter les femmes qui sont vraiment en problème. Ça, c'est quoi ça? Alors, faut même boire shohang. Méfiez-vous à vos maris. Namdo di me finondro mahanyu. Mdo jokanga ni nandro mais chez wakate mdo medjenda tahare de habibi fantôme. Protège-toi et méfie-toi et pense un peu à vos enfants au lieu de t'attacher avec ce satanique. Au lieu de t'attacher avec ce satanique. Ça, c'est quoi ça? Ono me wareda. Mruhamado yatunata ubinadamu, yatunata unanya, yanzadunge ye fami kamilia ile. Alafu kwanzo ye mtiti banda hajaha visa, ya boye ya jaba koda honi, ya jaba ki hujodo mdungo mshanani, ya jaba ki hujodo njofukoni, ya jaba ki hujodo mzingaro mviole zanfu. En tout cas, wonge na zedro za hai. Womna shioni, wongu joshita poursuivre. Subhanallah. Nyezi munarpone shari. Nyezi munarnike mwisomwema. Vonone de mwanu arende. Yezi nuhitima. Homrukana shaha heshinu shahaho. Haina posiso ujuha bangu jofanya. Omwamba juso mdungu jojusa. Omwamba ya sundue ngu josundua. Omwamba juse midio milingu jofanya. Haina wanza ngu jofanya. Shakwa zomrenge eshatsu mstahikini. Gama zomrenge eshiso shahani. Nyezi munarpone shari. Gojo mrugena mrumshimwe mabawa jema na mrumshangalishiho mreda dunge vampire nziani na bana mrugena wangalishiho ulomwema mzazaho engabo shijiba hanesha haho washizaya engabo shijiba hamada shida ikao ngojo ka konta 24 sur 24 hau 24 heures ngojo kabana udoshi adoro udoshangalia udoshi koma heli wanzao shanga manzawe sha ajali gamanza sha upatsa mruaibu gamanza jomklani harmatambu shesha haho shilovala haina lera ujoka hanza gojo ndabu ushangalie haina lera ujoka hanza gojo jua ushikomeye haina lera ujoka hanza gojo ambabo shetso lala osalo bwema baja ndwanga laba ya latif vous avez tout le droit hoandwa shahanyu shagamanza mtsibembi bada mlihitima nyezi munarponesha shahanyu nyezi munarponesha shahanyu shahu wanaume mafantom wanzo waleze fami walale ni wanyanya ho wanrwa shahao ni wana wa ebergewa ya bobo masori abasa kasiza udaza yekaye bana wondi zo ha insiste ngwanzo mwanyanyu hendia bako hao o ha dene mhu wallahi subutu wambie mjomba hao zerongo zontipia umweleze mjomba hao ya jue zerongo ikaudi ya hufanya haukawoti mrumme utikashe abasa ya rien à cacher parce que gwanzo hahuli hasi abo gwanzo ndi ale nuotena ali asimo frère Kasim gwanzo ndi ale ne mtite wararo huli mrumshe banda unga una haki hode hurange ye mtiti banda wakatu ama hakatraumatizeha Espagne humbi alotel honde humli hujatse na gwanzo ye mtiti ya jahuna inscription gwanzo jaba koda oni quelle confiance subhanallah wanu wanadamu wareda nyezi munaponesha alisho wanadamu wadaze hitima watu hata wemezi twa finalement ukweli hujihansuka ya wewe hubande hata ngwanzo haina zozo utotlia nda hunjia wade haukaya wade ndio utahao na mleto wanasho hakuma lahunu wake tranquille na mleto wana eberge wake tranquille na mwende harmaze ale de bise massive gamtwa par sangwa huzao wanu jina wao ema étranger gwa huzao laissez-nous soir tranquille. Wanawashi wanga wakaduni wakawyeshi no nyanya umalahoni wamanisi wanondwa ume wanwa ume mafantomu wasia bugwanzo tsudu wakomea baho wanwa sha kwatula ukaya banemru menge mwi emrumede ulonuhus emrumede ulokisirani shamsi yabo mto wanyanyanyi ni wanzani wa nyuma lahoni na nyigani na wanaume ikao mafantomu wanashi wanjua wani vrema wani warendwa nayi harma malaho wa eberge wa sababu de wanaume anima fantôme wanu wanaume wapeu yodi mananjoba mwanamsho hangu méfie-toi essaye de penser bien parce que ton mari ça se pourrait qu'il est vraiment bizarre il est chétanique et t'es là tu dis que c'est mon mari fantôme watukufu gado harma deuxième message vraiment il est hauziro message il est vraiment c'est très touchant plus que celui-là. Inch'Allah. Subhanallah. Même si je suis déjà fatigué là,
avant que j'ai parlé, vraiment, je me sens vraiment mal. En tout cas, faut y mbaba. L'on Faransa. Baba, l'on Faransa. Ikawa ntina uvumba umji, au kekati vumba umji, wa rupi yangu wa jumjua. La plupart ya hao. Ikawa mbaba wei harenguana na shahe. Wanaume waili na mwanamshe mzima. Hawarangi ujahula na kajawarangi hama kirtasi. Wimi ila fara wa alaikum salam. Kajawarangi hama kirtasi jamba ukaya hawa deklare. Shahatu wazimali zahae. Hafanyani za ufanya watuna viza wajahunu Faransa. Wajahunu uwararu. Mwanamshe nguyenshi Lyon. Imna mwanamshe nge Lyon. Wanaume waili ngwa uhunu Marseille. Shaye mzima ye mtiti nguyenshi hafami cousin. Ye mhu, mwaname mhu nguyenshi hamjomba hae. Sekepir se kwa ye mrumshe wambaba mjomba. Uo mrumshe ani uo moto. Ape pren gena 30 ans. Na mjomba gena dans le 60 ans. Gena dans le 60 ans. Shawaili wana comme quoi hamlula taza wana waili. Olamhu mana wa mjomba ika mjomba dia mriga ujahunu manga hende hula handi swambia mjomba heke mrumshaho wenge jweni wika jahusta hiki n'importe quoi. Shababi hamandu imrumba hati shanziani mrajo mfanya. Shababi hamandu imrumba hati shanziani subhanallah. Mjomba hao kajahundu amru wa umrenda nai itoti de mwana mshahe ya towaze malizaha ya mbeha hunu manga kajahundu amru wa umtimbiandi itoti de mwana mshahe ya kautowaze malizaha ya mrenge ujahunu manga ya mhe eberze hoha ya juhe nemrumshi hadi soshida na dena mjomba ukaya bomjondo mshe wei kaja ustahiki wei motro wei ngujohula danai wei suringu hutrompe mjomba mwambia ukaya wei timlola rahamu jaja hunu Faransa gamjue mrumshahango garanzana bomjo mkahanzana kamtswanzana wa alaikum salam wa nuru Yusuf mkahanzana kamtswanzana rudi wambe helilo ola bwana ola problem dena mjomba hahe ya mrumshahonge jeni wainge moto wakaja hustahiki na izo kweli mjomba hazayo wana o wana hahe wahuda ina mrumshemrwa jina iho pari mrumshola hamtsimbieza msana Firauna baada mrumshe haunduza kirtasi mjomba hata wapari hajaza ihunu Marseille hajaba kiunu hata haundu mnama na mshe jeni ikao hakana 28 wakati ya juma na mshola walola na ngwaona wana waili mjomba ge tranquille dans son foyer avec sa petite chérie du cœur harengwa na nashahe harengeye mhundu ya eberge hasibala hadisa mharda tunambalbala ya ukaya bomjo ye mwanamshe bo emotro wenge jeune yakaunambia hadisi do timjomba ukamjomba ngono haya no yakaunambia hadisi de manyanya ye mzima nane mna mwanamshe ulonisi haukamjomba katina famille proche rahani wananashwahe ika obligatoire mjomba ya partage deno wananashwahe yani para de mwaname ye mzima wayarangwani mjomba nana ola ulonisi mwanamshe rifanya konferansi haruma WhatsApp waneleze mahadisi tabana mpare mjomba yanjie mjomba hapara haruma hanjarme konferansi rihadisi wanambia za hadisi zote pia subhanallah alafu ntina besoin njapare mjomba huo parce que wana demande bo tunabidi tunde les deux côtés c'est pas ça que je vais tunde les deux côtés. C'est pas ça que je vais appeler ce mec. Je vais l'appeler de lui dire quoi? Alors qu'il a déjà fait. Problème injia mjomba écoute. Zamanda no akatuso gona biatilo la mrumsha jeune. Le problème c'est quoi? Wede mrumsha hangu ni mwanza uyananzao. Na wala zila zonti pia. Omar batula onti pia. Wala deja ula motola hasaharengi mrumsha mjomba. Ngwa wadzima ngwa partageo ba hata Burundi ngwa endao. Mjomba hambilo ya ukajifahamishe demru mshahaho nsumelewa dayene mwana mshohaho ngwa wadzima mjomba gajaka udo amini shange ina ila fikira ukaya pourquoi mwana mshahi ya tsugu Marcel ukaya ulange jeune ula kaja ustahiki ula moto mtiti ula mdu hamala sida bidiri mlole n'importe quoi tu peux aller au diable. Finalement, ola mjomba haja hajuonelea macho kwa macho.
hahundwe mrumshahahe nana ye mwana mshohahe ngwa ujuma ukomelana na mbraseana wadi wazoka ya mjomba ngebala mjomba hawaono bwalubala wanjilana wasereana walojuma utonzana subhanallah. Antuka gwajaka watu wangu wanjilana lova za kimoto mtiti lova pour rendre cette femme vraiment ani folle ola mjomba hamba ezindi ani zimderange hata waikajashida resiste harongoa wakawa hamba inde mana wambia tilula mrumshe jweni inde mana wanzoni retini utungwamba ukaye mrumshe kajani staiki zinu pia ngaudone mrumshangu gamunde daunai mjomba haukaya ngena zembili mjomba wae kaja kansi ya jopara naibu harohoda honi hende zae harantize mwana mswahe ye nyumba leda garanzora miye shababi woi ya ukaya kujajoka hujamanga ye kati mjomba haho ya mrengani nyuwararu kujajua mrumshe ya wa umrenga itotede mrumshe wa mjomba haho harmana washe walo 1000 et des mille femmes célibataires en France harmana washe walo 1000 et des mille femmes célibataires en France walo hunu walo ma célibataire walo na besoin hunu wanro mewaziona maji huono ya ukaya ngondo wanje mrumsha mjomba haho mdotsonzela ne miyomo ne nkomyo msereane na zila pia suru ukaufanya expre ukaufanya helilo ne mjomba jiaone kujafanya wakati kama mjomba haroha sho wakati yo mjomba ngo fukoni ye mrumshe nge hopani ngupeho ukausubuti wambe ngondo hula ondoa eseye mnajesti mjomba mnyezi Mungu hakaumpua ya jia uone bwanje mrumshe dize mrumshe bahe ya eme ya hunjia ya mlojuma utsonzolana zenkomio mjomba hauno ya ukaya katsu kansi ya faria parce que déjà hasa hapulasheo ngio oblige ya rohendeza dizo ye shababi woi habaki hodahoni ye shababi habaki hodahoni kajaru hayenda zahe njomba hendeza ngobonze ye shababi ngulalo yabo hani mrungelo ya ukaya yode miso kawifanya ya hem njomba ya hurenga hujahunumanga merde yinde pla wakaufanya ya mjomba hao ya hurega hujahunumanga olye ya odi wauni wanashurwa jina uone wazadi wanwa jina wado hunu Faransa wado maselibateri uone ya ukaya ngore ngwe mrumisha mjomba hao alafu ye bana woi ya uka TikTok hado jikaza na mdi hao na vantara na udorongoa na umaneda mwapeu wati hindu. T'as pas honte? Tu montes dans les lives de TikTok. Tu te prends pour qui à la tuf? Wa ujone sokaya wumdwa makalima, wumdwa falsafa, wa urongwa TikTok, wa ubazisa wando TikTok. Na banu hurendeha, t'es comme, désolé le kalima, non, je peux pas dire ça. Je peux pas te comparer comme un chien. T'es humain. T'es vraiment chétanique. T'es diabolique. T'es fantôme. T'es pas humain. Ce que t'as fait à ton, Yamjomba Bobo, Aniboumanede Mouapéou. Tu vas trouver le courage à chaque fois de monter, de parler gentiment avec les femmes, de parler, salut, ça va, tu vas bien. Ah, les femmes, alors que t'es là, ce que t'as fait, je suis vos habits spanish. T'es pas un homme que tu peux draguer, qu'il y a beaucoup de femmes. Est-ce que t'es pas un homme que tu peux partager? Il y a beaucoup de femmes. Tu peux partager, tu peux dire, tu peux... Il y a la teuf. Il y a Robby. Nyezi munaripone shari. Kabati mrujibu wana njema. Usuhete umanya hundwa njema mjomba hao mwenye uhurenga ujahunumanga. Wodo urendo humanede mwape ujo mtsimbiembi. Harimweti ya Faransa subhanallah. C'est ça. Bani mdu habari tilo zamba. Il vient qu'à zéro reçu de Turamo. Vient qu'à zéro concerne, ça me concerne parce que c'est ma communauté. Et kagam joka unji ya shingo na putu hadmaza sprizanyu bagarma bia onezebi mfanya omzie bagarma bia nikase pas normal homdufanya mjoba henai homdurende mrumsha henai homdurende ma yemruma henai roma bia nigam tabiha ngam kusuri hao mtina uzia na mjuhemuo mtabihe zeroho mjie shingo mwede majila tsobarini on va vous dire. Jidka kabwana mi mafantom wenji yode tabia hao. Sura sarte wajo eme, wajo jibiwa, wajo hands. Bada garzambao, rilbaeze hanyo. Alafu garambe bo shababi hamandawe. T'as pas honte? Zabando mjiwa ho watso hulaba. Zabando mjiwa ho watso hulani.
hoja jorenge mjomba ho ya huto harme tambu lokomor ya huto harme kilzi lokomor heze malizaha ya jehu ni obe faransa ujo swito do mto wa mrenge emrum sha nzaza ho wana oui emrum shenge na 31 mbabange na 60 mais alors emrum shi hamkubali kajambadili ya Burundi hambulia wazaya gwao yabo na banu se qui est pur bo manamshe gauna séjour ya enna et comme Mwenyezi Mungu hajalia kitu change wa hii sa kuja renouveler c'est vrai uzawana wa Faransa c'est comme Mwenyezi Mungu atupinise manamshe amada wetapa honte kutina honte imana manamshe hemrumaho gojo mbuli yeye ani mdofanya ngwekao zitso za kiubinadamu wotsi ubinadamu ya Latif c'est pas bien ya Latif subhanallah Mwenyezi Mungu narunike sitara ngarla ukomorele jahunu ngatsongo balaze hitima raka makauhibaze ndovi za wandu neze mbuzi za wandu neze mbeza wandu homijine hanyu mjahunu mja zehitima zdowana nanyi hata gamparao naibu na magali mdu hamadu umanadamu hinri ya Rabbi Mwenyezi Mungu narunike khatima njema alafu c'est que j'aime la bumbaba mjomba ya Tsubaki ya maintenant je pars gamjo tsawa la lemonziani shabo mjo ye nyumba yo ya hawe dato we songa pasisho e dato we songa pasisho ye nyumba yo ya hawo huirengele dzina la hawo e dato we mwanamshe huo urangu wana hawo t'as le droit wodi wa déclare urangu wana hawo garde haizo mrumshaho ya hufanya tupi ale témoigner urenge nyumba ubaki shakombulie nyumba keti mrumshe diabolique mrumshe chétanique gomwentsizo nyumba fanye kijubidi mwentsizo nyumba haukakajafanya za mwentsizo nyumba kajafanya za ubinadamu hafanya za upeu hukubali ajarengi mwanamsha hemruma idibana njuma benya ukaya hewe vino shintsihinru vinyo tsihinru bange tsihinru gamambioni yemana yesinema inedata ya wasuri asopwa Daboka we mrika onge na kilishi huina jana. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narunike sitara Faransa vano. Ye Faransa inu jari menyezi ankili. Kabatu yanzu yaone fami. Kabatu yanzu yaone mwanyanya. Kabatu yanzu yaone mwanzani. Hani mrugodo mbio yatapile hari maisha yahe. Na maisha hanyu mjuka yauna maisha kanke. Wanada Muhammadani subhanallah. Subhanallah, Madame Hamadaoui, t'as pas honte d'aller prendre le fils, le petit-fils ou le fils de ton mari. Subhanallah. Subhanallah. Gamlitsana bebo mjomba mrumshe mrumanza umsikinia yekawe mrumshe wa mastehi wa mahaba na nyanzo hawe mrumshe mwamana ya tuhurenge ya mru wa fami sharanguye mrumshe ya hurenge ya yarenge mwanamsho hao ibidi mtoonda ni mwabie dégage va chercher une maison mtoonda ni hakaga jastai kabaki yao wuti mrumshe yo shetani yo kisirandida ni mwanamsho hao Panuga mwansuko waziwa hatu walu watsona roho. Kwa na ujua hula shahula shema. Mwansuko waziwa hatu ya mpaka watsole la wandu wa mabani hao. O waziwa hatu walole wadzaze hamadao. Yekemba bange na argument za ushida ya argumente motwa jueni. Ne motwa domni kada munjema. Ngona droit. Oko waziwa hatu waluna 60-70 ans. Gwana zi argument za ushinda. Wadragi wanasho hatu. Wanasho hatu waluna 20 ans. Waluna 25 ans. Gwana droit. Omuhimu wati viole. Wati rengezan vu. Sheka gwana zi argument za ushinda ji argumente. Na wadragi wazo pourquoi. Yamba mjomba de usuna droit ya damu ya mwana damu ya joni. Yamba mbaba katina droit ya renge mwana motwa ikawa joshida mzai. Gwana droit. Kejazia. Kejazia. Bomjo kaja ustahiki bonusi. Si t'es un homme, je suis avec toi à Marseille. Si t'es un vrai homme, essayez de venir me chercher. Je vais aligner tes dents. Et je vais te terminer.
parce que t'es pas humain. Hufanya ndugu za upulivushio. Hulende na imrikao ya huleda njema. Na unga wena mbaba. Wayimjomba da hufanye za fami. N'importe quoi. Subhanallah. Wazaza wangu. Mwenyezi Mungu narunike sitara ya Rabbi. Mwenyezi Mungu narunike sitara ya Rabbi. Mwenyezi Mungu ajalie kanimbandu kwamba roho njema inshallah. Rihensi wa upeo. Rihensi zero hombi. Rihensi urandana nai. Mwanadamu Muhammadu yikauna atahaya. Mwanadamu Muhammadu yikauna zili sawa. Mwanadamu Muhammadu yendata anibwadu. C'est ça ce que je comprends pas. Haina usiku joro hobonze gojonda beaucoup de femmes qui sont célibataires. Est-ce que comme tina makalima ya hwamba? Est-ce que comme tina argument za argumente? Hauke mazababi wenji wa lohu nufaransa so Marseille. Wa utsawa ulwatsa wa zazatu wa bale mashario. Wa hundu makalima ya wadrage. Sho kwa shidi wadrago wa na ho wazazu. Mwenyezi Mungu anaponesha rushanyu. Vous trouvez pas de mots à parler avec les jeunes filles qui sont en France. Moi, vous trouvez les mots à parler avec les grands-mamans, les grandes-mamans. Les femmes qui sont déjà leur mari. Comme naushida mdragwa na wazala pana. Shagam joshida mdungwa zaza hao na wazazi walo na ndwashe. Gam joshida mdragwa zazi wao na wazazi walo na ndwashe. Shagam naushida mtsaho na hao mshida hata mwarame na hata wamanzeni. Moi, je suis pas comme vous, gam ludit nanzambi. Gam jabenga yabo depuis longtemps tu maries pas. Oui, parce que je suis pas profiteur. Je suis pas profiteur. Je suis quelqu'un que j'aime la personne que j'aime et je veux qu'elle m'aime aussi, qu'elle me respecte. Mais je ne peux pas aller me marier au hasard avec une femme que je reste à rien. Je reste à rien. C'est que j'ai un ici Kazani qui hamadani. Jokatsu lola hale. Parce que gam aminukaya je suis pas tombé. Gam joshidan fanya hazini kemrum shangu mbayendu yale. Gam joshida ni meta sécurité mrum shangu nangalo wanangu. Ikati kanzan lole hamade zondo la mzifanya. Jokati lola depuis très longtemps. Pourquoi? Ah, miti bogosi. Oui. Chamiti rewe. Olewa, miti shangaza. Gam aminike sura hangu tsi sura demona vampire. Comment na tujonga mrumshena mlola? Gam hunga wandu shenja jonga. Nikaza logo hindu. Ishoma nikaza hindu. Kamja nikaza tana mba hindu bumakalibosh. Mais je suis pas profiteur. J'ai pris mon temps à avoir la bonne personne. J'ai déjà trouvé. J'attends. Yerivik. C'est ça. Tu ramoutais là depuis longtemps, tu maries pas. Oui, parce qu'il y en a des femmes. Il y a plein de femmes qui sont célibataires. Mais je peux pas aller me marier parce que j'avais envie de me marier. Je veux marier avec la personne que je ressens. Je ressens quelque chose là. S'il y a que je ressens quelque chose. Que mon cœur bat pour la personne. Que mon cœur aime la personne. Mais pas que je veux me marier parce que je vais trouver un endroit à dormir. Je veux me marier parce que je vais trouver une femme de me préparer à manger. Je veux me marier parce que la femme va me donner le papier. Non, je veux me marier à une femme qui a 2 sentiments. Et quand nous, il y a vibre, c'est mon mari. C'est ça. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema. Yarunike mwisomwema. Wanadamu mlohunu manga mtsona tamba argument za shida mji argumente. Shaga mtsodu ngwandu wa shuha wa jomba hatu. Nuwa zadza hatu mnuhanza izode banu mhundo argument mrongowa. Shaga mtsushida matsaho wana wazalwa hunu. Mwahadisi da nyenao. Ye petit ani konvumbu wa womana ya zalwa hunu. Ikao je sais qu'elle m'aime plus que moi. Comment je parle et je raisonne à la future femme de ma vie. Nalkiwanada mwaudubwa zihanywa. Rilensi se kuplusa wangu. Ampe. Mlensi wangu wa shwaluna wangu wa ume. Mlensi wa zazatu waluna wa jomba hatu. Be mjomba wei hede harenge. Ye mrumshe. Wa mjomba hai. Subhanallah. Watukufu. Désolé. Dieu de nauzia. Mwenyezi Mungu aniki khatima njema inshallah. Yaranike mwisoma na hanza rabbil alamin. Riki wanadamu hanzana na ubenzana. Riki wanadamu udojoka ya holinda na itsinjema. Riki wanadamu udojoka ya hotsumenya couple wandu tsinjema. Girabe mjomba hao mwenye mjomba hao.
ya hurenga ujaunu manga. Subhanallah. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu aniki khatima njema. Ya ringize roho za hatu. Ndoju kwa na shatu kwa na valeur. Ndoju kwa wajumba hatu warenga ujaunu. Heni alda mrunjema mruzi mruzamba mruhazi shukuria. Sha ye solution fanya mjumba ho ya toaze maliza hurenga ujaunu Faransa. Ujaunu menye levia hai. Umrenge ye mrumsha hai. Bahe mrumsha kajauna ya ukaya. Déjà hende Burundi de na mjumba. C'est honte d'aller Burundi. C'est honte d'aller Burundi. Avec le fils de son oncle. Le petit-fils de son oncle. Et de son mari. Beaucoup de gens qui sont ici en France, presque les jeunes, ils n'arrivent même pas à partager avec les enfants qui sont nés ici. Ils n'arrivent même pas à parler avec les enfants qui sont nés ici. Alors que les enfants qui sont nés ici, presque les femmes, elles ont besoin de nous. Il faut parler, il faut avouer nos sentiments. Shangarwaran sionde waliwani mabundi, waliwani masakalava, waliwani magadra, waliwani kabila zinwajina. Nabo sisi on a des bouches à parler, on a des paroles à parler, on peut partager avec eux, de montrer nos sentiments. Sergiansi au kaya mrende hatarenge mrumsha mjomba hai, parce que katsina argument shidaji argumente. Yahuwa na washe pia wale unumanga, wale maselibatel, shaye ou le faible, les mrumsha wa mjomba ou d'abidi yake mrumsha. Ata mpaka da watukofu, on prend pas des appels. Mwenyezi Mungu gamjoli ngazi appeli kaido hadi jesai, Mwenyezi Mungu joli pweneshar, yalunike heri na baraka, anyo tsipi yardo joya ukaya, narudoli ya ukaya son tsipi yangarjo ulawa, tsimpaka mru yake mwadenge afe, shamru juange mnono halala hafu, mru ju harmani krizi halala hafu, mru ju ango donziani halala hafu, ngena bi mru ntsuka kamidi mwanadamu mwenye, je peux pas changer, je continue à être mal d'être un fantôme, ndore da ndunai atampaka dayabo, boum, longue vie à vous, gani mwanzo naswabu ya Mwenyezi Mungu, kabatu jolizi ya kakarwa na nezembi, wala kabati karibu shujoli shangaza, haukauri mlu ya Mwenyezi Mungu, shati mwanadamu. Merci beaucoup.